Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу жарнама кейжи каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн 27 март 2021 жыл биз Бишкек шаарындагы Реом автоунаа базарындабыз. Аны эмесе биз жолдун сол жагындагы жол жээгиндеги унааларды тартып көрсөтмөкчүбүз. Аны эмесе экранга жакыныраак келип отуруп туруңуздар. Мына ушул Лада унаасынан баштайлы. Серебристый түстөгү Лада унаасы. Жыйырма 2004 жылғы объем 1.5. Телефон номері ғана жазылтыр 0703 91 94 09 или 08 деген. Ушул номерге чалып байланыстарыңыздар болот. Сол руль, коробка механика, ички салондар велюр. Ичинде ачып көрөлү, ачылса тартып коелу ичиндеги. Toyota унасы серебристый түсті екен. Дөңгөлөктөрү кышкы. Toyota Hiace 2003 жылғы. Коробка механика. Объем 2.4 турбо дейт. Расход 8 10. Бас договорный екен. Телефон номер 0706 46 55 06. Ички салондар велюр. Алдында 3 адам олтурса болот екен. 3 бестасы бар екен. Nissan унасын тартып коелу. Серебристый түсті екен. Коробка механика. Байга сиздики машина? Жылы 2002 жыл екен. Коробка механика. Объем қанша? Объем 2. Объем 2. Басы қанша деп атасыздар болушу? Болушу 2700 доллар болушу. Ички салондорунда тартып коелу. Дискалар титан, дөңгөлөктөрү кышкы. Сол руль. Азыр солода болуп жатат. Сүйлөшүп атышат. Обмен варианттар болобу? Обмен варианттар болот. Любой машинага бар экен обмен вариант. Пробеги канча жүргөн? Жандырып көрүш керек экен да. Ички салондар велюр. Кожаный салон экен. Кара түстөгү кожаный салон. Краска родной краска экен. Пробеги 500 дейби, 528 000 километр жүрүптүр. Бул жерде Golf унасы турат. Volkswagen Golf, дөңгөлөктөр кышкы, дискалар титан. Golf 4 деп коет бул унаны. Кара түстө абалы жакшы экен. Пробег 188 000 километр жүргөн, коробка автомат, объем 2002 жылкы. Басы 3700 доллар. Телефон номері 0771 15 17 15 номеріне чалып сүйлөшүп көрсеңиздер болот. Биз унанын артынан да бир тартып коелу. Оң руль экен, коробка автомат. Ички салондар велюр. Мына Golf 4 сиздерге насип экен? Басы канча болот болушу? 3000 доллар. Обмен варианттар болобу? Обмен вариант бар. Биз чекеден TTI кызыл унаадан баштайлы. Бул да Lada унаасы кызыл түстө. Бирок жазылбаптыр, эси жок экен. Nissan Primera унаасы, коробка механика 2002 жылкы, объем 1.8, баасы 180 000 сом. Телефон номери 0703 91 94 18. Сол руль. Audi S4 унасы.
дөңгөлөктөр кышкы, коробка механика, 92 жылғы, объем 2.3, телефон номері 0703 91 94 08. İçki salonlar velюр, sol rul, коробка механика. Пробег 339 000 километр жүрген. İçki salonlar таза екен. Кейінгі уна. Nexia 2 унасы қызыл түсті. 2009 жылғы, объем 1.6, коробка механика. Бағасы 140 000 сом екен. Телефон номері 0702 23 22 58. Ассаламалейкум айка. Ассаламалейкум. Бағасы болуш қанша болады? Не дейсіз? 120 000 болады екен. Кейінгі уна. Honda унасы. Дөңгөлөктөрү кышкы, дискалары титан. Honda Civic 97 жылғы. Коробка автомат, объем 1.6. Бағасы $2600. Телефон номері 0502 31 75 31. Кейінгі уна Honda Jazz унасы. Түсі тілі қоңының түсінде екен. жылғы. Коробка механика. Объем 1.3. Расход 6. Бағасы $4500. Телефон номері 0502 31 75 31. Оң руль. Кейінгі сары унаны тартайлы. Өте ескі Volkswagen унасы екен. Немес унасы. Volkswagen Fiat 2 дейді. Жылы 81 жылғы, объем 1.8, коробка механика, бағасы договорнады. Телефон номері 0500 05 63 91 или 69 91.